Eddie pun sama. Oh tak tapi dia aku buat. Itu sayang tu dia dengan abang itu. Dah kenapa ni? Mau hantar nak? Apa pasal? Potong jalan apa? Mau hantar ni lah cakap. Potong jalan apa? Sekarang saya mau tunggu. Lu cakap saya, potong jalan saya mau potong jalan sana. Lu tengok saya lain macam, saya tunggu tengok tanya dulu lah. Apa saya mau hantar nak? Yalah, you hantar nak saya tahu. Ha. Tapi you tengok surat macam saya mau lalu tanya you potong jalan tak mau. You pun berhenti, saya pun berhenti. Tak apalah, you jalan saja. Yalah, you pun berhenti, saya pun berhenti. Ha. Cakaplah bang, jalan tepi lah bang. Saya pun boleh jalan tepi. Takkan You saya pandang mau- saya, lagi pun pandang you. Lagi pandang juga, betul kan? Okey, you Betul jalan kan? tepi. Saya You cakap, jalan tepi. betul kan? Ah betul lah, you jalan tepi. Dia Saya jalan. cakap apa? You pandang cakap, abang boleh jalan tepi, saya boleh jalan. Okey, Saya okey. tanya abang boleh jalan, Ah, you tak nak jalan. you jalan lah. Sekarang banyak orang sudah gila.